Hebrews chapter 11 verse 1. Hebrew now akum trata aka tuja aka. Mik aina matai rang lala. Sambang lakro da ning manung da. Jahan tit ko jihi shikasang da. Hi karinga vervawi tuina. Bible wi tuina. Shikasang faith ko jiwi maramli. Itom machukurum ko vai sasay. Faith shikasang ko jihiva shapshi duiliva. Belief, confidence, kala fidelity da katum ina interpret sai mai khai. Tangkhul duiliva jam hauga belief ko jijilila shikasang ina shijing babame. Trust ko jijilila shikasang ina shijing babame. Kala faith ko jijilila shikasang ina shijing babame. Ka belief Acts chapter 8 verse 12. Jang shikasang ko jihiva believing. Jang shikasang mi kaina mathailala mi akana kahang jili shiksang thui gai jila a part of faith jila shikasang wi ayur akane. Acts chapter 8 verse 12 jili pilik na pau pa Jisu Krista wi maramdai tam ga sai strong shiksang haugada ami kaina mathailala shiksang haugada shinau mayarnau baptize sahawe jidai kala kakaneli confidence. James chapter 1 verse 6 paka ninkalum kala kajihan kalai shikasang giliba kajihan ninkalum laiji as iwi ochi umshungra jithara jithaiga makazamra jithara saka jithara jang ninkalum kajihan lai kahangi kala kagatumana fidelity kajihiba tatsak hortsak kai ningsa khanga jit jila shikasang le zangner kai ni ji jang faith shapchi to live faith kajihiba shikasang mang maning mane ka responsibility kui thela kaina faithful sala kaina kasa mi a pray for agar ngarali jang shiksang rokla kaina mi khanga taili mu phopala phasama sola a fierce malaila khalai jilila shikasang ko hone shikasang give faith kajihiba meaningful sala gai to your akane. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, Revelation chapter 2 verse 10. Jang faithful kasa matala kaina kabisangai dale like sure ram now pin faith kajihiva knowing the unknowable jide matai rang kajiji take high dala kajikatana interpret sai arihon COVID-19 we kazat COVID-19 coronavirus akhi amikena mathira manai kalai thumna masanga ka akhi mapaijam manai da hand gloves sangai ka akhi mamman manai da or chimang maning la hand sanitizer sai ka akhi mamang manai da itumwi shikasang trust belief faith kotonga masli legai ne hand sanitizer li legai ne hand glove li PPT jila mas maman kawai dress kimamai gala drug etc ogutiwi materials li itumwi shikasang katonga legai ne ka ogutiwi oddly materials li
maskly, glovely, hand sanitizer, dressly. Shikasang marna gai trang, confident marna gai trang. Ito mo trust marna gai trang. Ito mo fatality marna gai trang. Coronavirus kazati pagkaute. Doctor, nurse, tidalay day. Aishwarya Roy, film actress, Shangna Gai, Amitabh Bachchan, hui ari have COVID-19 with positive, declare sire day. Kata, aji we Times of India we newspaper, aji jimik show, jang, aji jimik show we July 16 we newspaper li, kata the shock le jaga. Hyderabad li me trata akatiere de record within 24 hours li, jang. Me kyaka positive sadale newspaper li shock dale de. Vareshi now ping, vareshi itum ping. Jishu Krista li itum shikasang kyaka lay jine. Vervale itum shikasang kyaka lay jine. Na vervale shiksang da kyaka shida siyasa dale. Vervale kyaka shida po dale. Vervale karinga dui Bible kyaka shida pa dale. In a 5 minutes to 6 minutes devotion message me dakle kyaka na nalak dale jine. Itum with faith shikasang kyaka haklay jine. In a Hyderabad tilikrahi shikasang tada shikasang ina ishishim ko kralako. Vervana kan milake. Awila vervana kan milakra kajawi shikasang kajahan lay jawe. Mina coronavirus virus the zatakale. Ngajing jamlakana shimhanong the kre atam tram. Vervali shikasang mga ina ishishim ko hile krako lagi shopping itomwe shikasang kajihan faith vervawi pangli horsang house vervana somi serano amen.